Naimbag nga oras yung amin papagayam. Ita agundangway, isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti serieta yo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasat itibiyang. Ay, oo na yan, Manong. Kita ang manday tarupang. Oray ka lang imisit ka po iti init. Tinakmat ang katawaan, ading. Kasla nga hindi ka na irwam iti trabaho dito italon. Para sa akin ka man itipitak, o di ka pa'y lagtal na. Ala, saanin Manong? Ay, nagpudot. Antay pa agmirinda. Day tati pagalisto, Manong. Ti agmerienda. Agbati ka nga, Rod. Oray saan ka nga agmirmerienda? Diyak kayat Diyak kayat ti agpalugi. Ay na, da kayo at talaga anak ko. Mala, umay kayo kit din, tain tayo pa'y agmerienda. Kun intayo pa'y aglinong, tani, nakapudpudot ti darang ti init. Saan amaw-awatan ti panawan? Makatudtudo itay bigat. Ngamita, nagpigsamot tan ti init. Kasla ni Manong numaminsan, napudaw. Angam numaminsan mat, nangisit. Anya, tila sasawamot, Jenny. Gusto daytan. Madamdama, aga pa kayo. Ay, nagpudot talaga. Climate change nga rod, nanang. Isu akas to'y apabaliw-baliw ti panawan. Ala, wanin anak ko. Umay kayo kidin. Tadyak mutlaam mo day ta climate change nga ibagbagam. Ay, talaga asutil dagiti anak talakay. Di daagtal na. Tila ibagbagada ng runa ni Jenny. Nakalablabid. Kasta talaga bakit? Tababae kat nga ron. Sa bagay matkit di alakay. Ay, nakarkaro siguro no simurot dagiti kakabsat da. Lakit di Ang mga nun na ariwawa da una, hindi to'y talon. Ang mga nun da itapay na agay-ayam ter aramidin da. Adi na kita aggapas. Wen nga rod lakay. Nasaya at mat, tadi da impilit ti simurot. Nga maragsa ka na, takasta da bakit? Amuda ti tumulong. Wen nga rod lakay. Dakkel mo't ati maitultulong da kadata. Wena, sapay kumata na salon at da ka na yon. Tapdaawan ti parikot. Dayawag man nagiti putod mo pare. Abay pare. Wena, gaputan nagagit da. Amuda kayo at tulungan. Sapay ko mga rod, tadi dagbali yung tundo dakkel dan. Dahil tati dakkel na pagyamanak. Saan mo't siguro pare? Basta di kay agsarday amang bagbaga kadakwada. Sa bagay Ada kada tayo naganak, no kasano tayo adisiplinan na kita anak tayo. Uwan pare, iso adayawin kayo. Gaputan na saya tiwagas yun ang padakkel kadagiti anak yo. Ngam dagiti putot ko. Ay, yakam mo. Ispol da. Narwam da unay ang maitid amin na kayat da. Di yung amin idarwaman pare. O rejak itolok amin na kayat da. Awan mo ti maramidak. Gapota konsintidor ti inada pare. Di tati pare kot. Di ka mapukawan itinamnama. Ipakaawat mo iti asawam, asaan kumanas ka nga itulok amin na kayat dagiti anak tayo. Manong, orayan nakmat nakaparparta kamat na. Kabaliyo sa mo tinaginawandakan ka. Anya, agpapauray ka lang nga, Rodan. Kastape lang ti bagam. Ala, saan nga rodan? Basta, orayan nak. Alawanan. Di ka na agbayag-bayag. Ang mga numaladaw tan. Ay, naglugan ta ko mga minan iti tricycle. Sakit nagadayo ti pagadalan. Awan pa nga ro ti pagbayat ay ti tricycle ading ko. Iso nga nusan tan ati magmagna. San abali? Asan laang mat adat ti magmagna amapan iti iskwilaan? Wan matkit di Ngam ha? Nagdagsan ti hambag ko. Nagadumat ngamin ti notebook tayo. Nagdiri ka talaga. Mala, yigmon tadad dumanotbook mo. Tas akong ti mangwit. Agyaman na, Manong! Ay,
Kasano pa daytoy. Agpaspasugnod ti anak talakay. Tapay ka na, bakay. Kunak ngamin, asaan tapay ang makagatang iti kayat na abistida. Kam nagpasugnod matan. Ay, nabakay. Dayta nga minjay bagbagak itiging ka. Asaan ko mga amin nakidawin da, kit itid mo. Tani, sa balin ti pito na kadakwada. Ay, uwan nga ron. Agbababawi akon. Ay, Pasensya kan lakay. Jack dimngag kan ka edi. ala, bayamon bakay. Kasaritak ti anak ta. Ng pangasim ha. Tadi mo ko maida panuynuyan na kanayon. Tani, makita mo itin ti ugali da ita. Uwan lakay. Ikarik na ita. Nasayat no kasta bakay. Takita man jay putot ni pari dani. Amuda ti makontinto iti adda kadakwada. Gaputan na sayat ti na may anda pari dani anang disiplina kadakwada. Bakay. Sir, pudno nakidinanog ka ijidalan? Tatang, Ibagam ti pudno. uwan tatang. Apay nakidinanog ka? Saan ka diya ka nayon nga ibagak? Adi kay makiap apa? Inbalang da ngamin jakan kanak tatang. Iso abi na alas mutan animanong ko. Anak ko, sana nasaya ti makiap apa? Kanayon mi nga ibagaday ta kada kayo. Nag-uuyong da tatang. Din sir, Jenny, jaket ang maulit dito Tanuad naman nun madamag ko anak apa kayo. Bautan kayo. Uwan tatang, saan min ngol ulitin? Agsangsangit dagiti anak talakay. Bayam ida bakay. Tapno maamiris da. Saan anasayatin naramid da. Uwan lakay, ngam kasla nakakaasi damat. Saan ko naktumay? Panang disiplina. Iso asinaplit ko ida. Napanda ki imbalangan, di kang kananti kaadalan da. Amo pa dagiti nga ubing. Nakurang nga talaga ti panunot da. Wan bakay. Ngam san anas ken abay-bay anta. Day tangay naramid da. Tamang ano ipagarob da. Ahusto, tinaramid da. Uwan lakay. Gan may sa kababain ka ni pare dani. Nakataltal na dagiti anak da. Ngam pakibiyangan ki din dagiti anak ta. Ala, makisarita ka kinipari Dani lakay. Agdawat ka iti dispensa gapo iti naramid ti anak ta. Mare, siya akon ati agdawat iti pasensya kan ka. Gapo iti naramid ti anak ko kadag iti anak yo. Ay namare, awan anyaman na dayjay. Apa dagiti ubing. Iso asaan anas kan apakibyangan tayo ida. No naungtan mi ti maysa, ungtan tayo ida amin. Agyaman ak mare ha. Gapo ta maawatam. Wan mare, bagaan tayo kit di ida. Asaan anasaya at ti makiap-apa. Wan mare, binagaakit din nagiti anak ko. Adidan ululitan ti inaramid da. Uray siyak mare. Inungtan mi ida, gaputa saan mi akayat ang maimula iti panunot na anasaya at ti agibalas. Wan nga rod mare. Kat ala, agyaman ak manen. Awan anyaman na mare. Kat no makita yun to ida, nga adda aramid da ang maikaniwas. Awan matdakas na no bagaan nyo ida. Gaputa siya, ayos lang para kanyak nga ungtan. Wen no bagaan dagiti sabali at tao dagiti anak ko. No adda inaramid da asaan ang maiparbang. Gaputa amok aparamat lang iti pagsayaatan da dayta. Napakada ko anak ko. Tika na yun mabiling ko kada kayo Agsingsingpat kayo, Wen? Wan tatang! Uwan tatang. Hala, tibilin ko. Aramidin nyo, dagiti paarami din nanang nyo, Wan tatang! Tulungan mi ni nanang. Tapno saan mat ama bannog unay. Nasayat. Anusan nyo pa iti agbati, adakda kayo diti balay. Tamapanak manggat iti sa bali a lugar, tapno adda aramatan nyo. Uwan tatang. Kasano bakit? Inakon. Makaamukan kadagiti anak ta, Wen lakay, di ka madanagan. Siyak ti makaamo kadakwada. Alang araw din. Inakon. Wen lakay,
Kat agan-anad ka akanayon. Ay, agyam anak. Dakkel mo tinatgadak ditoy. Ada serbi, nga inanusak di may nakitagad ditoy. Tadamot nawadwad a birok. Ah, kasano pare dani? Agawid tapay ka di ili tayo. Wala. Awan pa'y mataramidin tayo itong bigat. Wen nga rada pare. Hay, imbag man. Tadamit natgadan ta dito. Wani nga rod. Ada isang puta iti pamilyata. Ken usaran pa'y dang iti ubing iti pagadalan. Ay, imbag ka pa'y pare. Ammo dagiti anak mo ti pangruna da agatangay. Talaga anak man da pare. Ngam dagiti putot ko. Ay, kasla di da ammo tirigat ti biyak. No nya ti kayat da. Masapul alain da kano. Agbaliwdan to da kita. Ipakawat yo lang kadakwada arumbang at ikasapulang ti uno enda. Saan kahit adag iti paggugusto da. Ay na, imbaglaan ang tadabirok mo lakay. Agbayad dagiti ubing iti pagadalan. Wani nga rod bakit? Umadanin ti closing program da. Wen lakay, iso nga adda bayadan da para iti makan inton closing program. Ay kat, bayadam to amin na na. Nasaya at mahit no adda maka na may sagana into graduation da. Tapno marik namit dagiti ubing ti panagbakasyon da. Wen nga rod lakay. Agpasintro kay man itong bigat. Yung kaya gatang iti kabarbaro albado, sapatos, tapno daw sarang dagiti ubing. Wen lakay, ngam saan ka kadi asumurot? Saan? Ano sampay lang kasi katimang kadwa ka dagiti ubing. Tagsubliak iti trabaho mi. Iso pa iti malpas mi. Tapno makadarayak itong graduation, closing program da. Ay wen alakay. Nasaya at mat no makadaray ka. Tapno maimatangam ti panagmartya ni dancer. Kan ti panangawat ni Jenny iti pamadayaw ang maipaikan kwa na. Iso ka no ngamin ti first honor iti section da. Maragsakan ak bakit? Sa bagay, talaga nasaririt dagiti anak ta. Wen lakay. Ken nagagat ngamin nga agbasa-basa. Iso nga ado ti maad-adal na. Manong, agpagata nga kadananang iti sapatos kan bestida. Damagan pa'y ano da kwartana. Kasanungan na awan. Ay, wan nga agpaisoan niya. Wala ding. Tama nga na awan kwartana. Iso asan at tila pagatgatang mo. Wana, damagag to. Ngam na ada kwartada. Anya ka diti pagatang mo, Manong. Jak amo. Urayak pa ya. No niya tibaga ti maestrami nga usaran minton graduation. Ah, wan nga agpaiso. Wano, oray saan da kan nga igatangan. Anya, naglalaing amay. No si kalang tigatangan da. Ay na anak ko. Dengdenggag ti saritaan nyo. Di kay madanagan. Gumatang tayo iti baro a sapatos kan badoyo. Agpaiso na na. Wen anak ko. Adda inted ni tatang yo apaggatang tayo. Yehey! Yay! Na-overjoy ka manan. Saan mo? Ah! Ala, huston anak ko. Ingkay kit di agbasa iti leksyon nyo. Agpakada ko, anak ko. Bakit? Nagsubliak iti trabaho mi. Ala, agan-anad ka lakay. Ay, saan kayo kandi adumar ay intong graduation ni Manong, Tatang? Matindarak. May saday tang special nga aldaw para kada tayo. Iso, sana mabalin na sa anak at dumaray. Urayan da kayo nga ron, Tatang. Uy, anak ko. Nandamaan nyo na ita. Agawid sakbay adumtang ti graduation nyo. Wan, Tatang. Langarod, tayo na ko na. Yung kayo magumatang ti usaryon. Ada ka ni nanang yun, ti paggatang yun. Agyaman kami manan, Tatang. Aggraduarin na kita anak ta bakit? Ag high school dan inton umay atawan. Wan nga rod lakay. Katay na. Maragsakan ak unay. Gapot na nagbalbaliwan ti anak ta babae. Wen bakit?
Dimngag ka dagiti ado pa magbagata. Iso nagbalbaliwen. Ba nag-apagyamanan taunay? Ay, gusto launay dagiti imbagbaga ni pari Dani. Isuro na imbag dagiti ubeng. Bayat ado makdakkel da. Bakit? Wan nga rod lakay. Kas iti anak da, nanakmanda nga agpadpada. Wan bakit? Gapo itiwagas da ng disiplina kadakwada. Wan nga rod. Ngam, saan abali bakit? Gapo ta nagbalbaliw mo ito, dagiti anak ta. Aggraduaron dagiti anak na pare. Ag high school dan. Wan nga rod pare. Masapol, agdubli ti kayod ta. Adun to ti paggastusan tayo. Wala nga rod. Rumbang agsalukag tayo. Tapno maipay tayo ti pagrebangan tayo ti pamilya tayo. Wan na pare. Kitagyaman na ka. Gapokin ka, naisuro mi anaimbag dagiti anak mi. Nagbalbaliw ti anak mi abalasang pare. Ah, nasayat no kasta pare. Wan pare, ket dakkel ti naitulong mo kada kami. Kaputa inaramid mi amin na balakad mo kada kami. Nawatan mo ti asawak ti husto apan nangyali kada kita anak mi pare. Well pare. Imbagak lang ti amok ang makapasaya at kada tayo. Agyaman nakmanan pare ah. Oo nyay. Agawit tapay ka di ije lugar tayo? Wala. Darayan tate pa naggraduar dagiti ubing. Isuro dagiti ubing iti nasayaan, tapno maimula iti puso kan panunot da ti kinaimbang. Papagayam, di liwayan adanggan ti may kadwa apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Papagayam, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. High schoolan dagiti ubing lakay. Umad-adumat ti kasapulan da. Wala nga rod bakit? Di mo pa kadanagan dagiti masapsapul da. Gaputa masapulan dagita. Sa bagay, wan matkit di alakay. Tinapat agkat igad dati agadal. Napas nagdamat kit di. Awan mat ti makitak aparikot kadakwada. Sabay ko ma, barang may lapas damat ti kursodan to. Pare, adda yaw awis da trabaho, iji kabangi-bang nga ili. Nanyati ko na, mapanda. Wala. Apay kita na dyan kahit trabaho da ita. No kasta nga rod, mapanta intong bigat mo't laeng pare. Wen pare. Naitagat tigat ko king ka pare. Nagagat ka. Iso akayat ka ngay ayapan. Anyat matrabaho dyan ngay? Kas itisigo da pare, construction. Meta. Alang nga rod pare, dagasin ka intong bigat. Da kayo kadi, jay inayaban ti asawak anagga po ijay kabangibang nga ili. Wen ma'am, siyak ni Dani. Kahit Arthur mo tinagan ti kadwak. Nasaya at mat tanabiro kanyo ad agos ditoy. Wen ma'am, inawagan mi ni sir. Hindi da kami di terminal. Awan pa'y mat ti asawak. Saan pa'y anak kasangpot? Napan nakisarita iti engineer. Kasta ka di ma'am? Wan, kat ano sa inyo nga orayan, tapno makapagpapatang kayo. Wen ma'am. Ala, agkape kayo pa'y ngarod. Kabayatan ti panangururayo iti asawak. Agyaman kami ma'am. Madamag kumanlaang. Adda ka din pamilyayo. Adan ma'am. Ala, ano sa inyo ngarod ti agtrabaho dito eh. Kan agan-anad kayo. Gaputa sa bali ti daduma at tao dito. Anak ko, balasang kan baro kayon. Kat saan amaliklikan ang makibarakada kayo. Ng pang-aasiyo, tapilyan nyo kumatipakigay-gayaman nyo, ha? Wan nanang. Then sir, nangag mo ka din. Wala nang, di kayo madanagan.
Agyamanak no kasta anak ko. Kanayon nyo kumaapanunutan ti sakripisyo ti amayo, ha? Wala nang. Sana bale, tainton makalpas kayo iti panagadalyo. Da kayon tumatlaang ti agnumal. Wala nang. Nabiit a talaga ti panawon anya, manong. Pagkulaamat ading. Wala. Kita aman. Kasla ka ano lang iti ubing tayo. Nga may ta, graduating ka manan iti high school. O nga ro ading ko. Agkuliyo akton. Aggraduar kan tumatan iti high school. Katsapay la ko ma. Takabailan data apagadalan datatang kananang. Kabaalanda, manong. Nagagat ni tatang. Lakit di. Aramidan ta mo ti pagrabangan ta. Igaad ta ti panagadal ta. Wala din ko. Takayat kumat nga ilipas ti kursok. Tapno damat pakakitaan da nanang gantatang iti sakripisyo da. Isasapay ko ma. Takas tamat ti panunot mo, ading ko. Wan, manong. Aramidak amin ang kabailak. Tapno makalpasak mat iti panagadal ko. Kasano pare? Agawid tayo kumaita. Awan pa'y mo nibus tayo. Huwag nga rod. Sakit ka sa pulak ti kwarta. Alain tayo kumati, tangdan tayo. Huwag nga rod. Ada ka numot problema, iji papeles nga inasikaso na. Iso sana nakasubli adakos. Ay, saan nga ta mabaling nga alain tayo ni Madam Glory, titangdan tayo? Ay, diyan mo Awan mo timbaga na. Naira na pa yung ngawan pulos kwartak. Doon niya ti unam, uray muna kang agawin ta urayek ni boss. Katalakton, titangdan mo. Sigurado ka kadi pare? Wen, ibagam to iti asawa, bigatak tong agawin din. Ang mga sa bali man ti panunutan na. Wan pare, ngam sigurado ka kadi nga agbati ka dito eh. Wen, siya kung timang uray iti boss. Ang ano sumangpat inton madamdam ha. Kaya't ited na adagos ti tangdan tayo. Sumarunok to na. Uray marabyan na. Tadamot pang rabi abas. Ay nalakay, rabi iuna yun. Ngam impilit mo pa ang tinagawin. Kaili ko nga roden, bakit? Ngam rabiin, delikado ti agbiyahe iti kasti nga oras. Sakit agtudtudo. Malasumra ka nga roden Sana bali ata naglugan akmat. Ngam delikado latta. Kunak man nubigat ka ngamin nga agbiyahe. Ako na ni pare Arthur. Isutim baga. Tay pagarop ko, asana dumtang adagos ti boss. Ngami din nakapanaw ni pare Arthur. Si Mangko ti boss mi. Inted namat adagos ti tangdan mi. Iso si maruno ako. Kasta ka dila kay. Ay, bakit? Ala, mangan ka nga rudan. Mabit lang ang tamang isagan ak iti kanam. Saan yan? Ay, indagat maturugan ta na banog ako. Ni madam ti umawawag mo. Kanya nga tatibaga na iya. Wala, nayunan na ti tangdan ka. Hello, ma'am. Hello, Danny. Kumusta ka? Nakaawit ka ka din. Uy, ma'am. Idi pa'y rabi eh. Kasta ka din. Apay akas lang madandanagan kayo, ma'am. Danny, anda ngamin napasamak idirapi iditoy. Anda nang dangran iti may sa akailyan mi ditoy. Kat inalada amin na kwarta na. Kat tidakas na. Dinangran na pa Ado titunor na. Anya? Kat tidakas. Si Kati atapon da nagaramit. Gaputa si Kati na udi anakita da ijay kampuyo iti rumapiin. Eh, ma'am, saan? Pinanawan nak ijay. Nagrubuatak matadagos, ma'am. Apaman ang naalak ti sweldo mi. Wan, amok day ta, Dani. Ngamimbagak lang day to'y tapno amumtar aramidam. Kan tapno makapagsagana ka. Pangasyo, ma'am. Tulungan da ko, ma. Pangasyo. Kasano day to'yan lakay? Anya ti aramidam. Di ka madanagan, bakit? Awan ti ebidensyada asyak tinangaramit iti dayjay. Wan angam si katinaudi at tao ijay. Ang mga nuibagada nga iso ti inuray mo. Iso nagpaudi ka nagawin. Di ka madanagan. Di nakbaybayan ti Diyos. Saan asyak tinangdangran iti dayjay at tao? Isong awan pagdalagan tayo. Sapay ko mga ron.
Wan mare, pare, di kay madanagan. Adda amang panagna, ken adda ti boss mi. Siyak ti makaamo, no apay ang nagpaudi ni pare ang nagawit. Pangaasim ko matatulungam ti asawa ka mangidepensa iti bagina, pare Arthur. Wan mare, tulungak ni pare Dani. Iso adi kay unay madanagan. Lakay, apay akastoy. Apay asikat ti mangikaro iti saan mo man na nagpasulan. Awan ti ka ba ala kadako da bakit? Siyak tinaudi ang nakita da iti construction site. Ken may isa. Adda iti iti kalugong ko. Adyak nasiputan anatin nagayam. Iso ti inusarda pa managnak. Asyak ti suspek. Unay ti kastoy pare. No kumaamu tayo akas jay gayam ti mapasamak. Naggigiddan tayo kumalata na gawin. When no uray saan mo kung mga inuray titangdan tayo. Di tayo matamati mapasamak pare. Talaga kasi siguro. Adda kayo mo't kadabo sa mga tulong kanyak. Ang na bakat matamat. Iso aday to yan. Agi karoak iti pagbaludan. Ikarok tisan ko abason. Lakay, agsingsingpat ka. Panaknakam nga awan basol mo. Tapno parwaran da kamat na. Un, bakit? Di mo ba'y pa nagitubing? Kastamot kan ka. Ayawanam ti bagim. Un, lakay. Di na kami pakadanagan. Di ka madanagan pare. Tulungan kayo. Datayo ti agtitinnulo. Ay, amanak pare. Anang arudan, lakay. Panawan ka pa eh. Katulitak timbagak. Agsingsingpat ka dito eh. Anak ko, oray kasto'y tinapasamak. Saan kayo kumaamaupupay? Igaid yung kumalatta ti agatan. Nana, apay akastoy. Awan mat basol ni tatang, ngam apay anabalod. Diyak mo, anak ko. Pasensya kayo no diyak masungbatan dagiti saludsod nyo. Gapot ang oray siya ka mismo. Diyak maawatan dagiti pasamak. Nanang, dumtang total daw ang makaruwar ni tatang iti pagbalutan. Iso nga ipasnak mi ti panagadan mi. Tapno makalpas kami. Ket maragsakan to ni tatang apama na makaruwar iti pagbaludan. Agyang manak, anak ko. Da kayo timang mangtad ka da kami iti piksa. Tapno sangwan amin apan lupok iti biyag. Una lang, agbalin tayo kumaanatib ka. Awan ti dakas nga naramid ni tatang. Iso nga amok. Kasyan na tayo tinamarswa. Wan, anak ko. Kat day ta kumaakanayon ti panunutan nyo. Husto kayo. Dumtang to ti aldaw. Ada tayo ti adda iti ngato. No addanton sa adyo iti biyang. Rabi imanan. Mariknak ti ilib ko iti pamilyak. Kandagan san iti barukong ko. Adda ti tayo nakabalod. Asaan ako marumbang. Aprusak dagiti rehas. Asaan ko marumbang ay kawak. Nabalodak. Ikarkarok ti saan ko nagbasulan. Nagkasang. Masabol nga agbalinak anatib kara. Gaputam mo kapan lubok lang dagitoy. No da ito tiwagas. Tapno maawatak ti pasikot-sikot ti biyaga. Italagkun kin ka. O Diyos ko. Tulungan nakmat ko ma. Kan ikanak pa itikiran ti pakinakam. Kasta mo ti pamilyak. Tapno mabaalan dati amin. Ket agtuloy kami latang agbalin anapod no. Ken nagaramid iti nasayaat. Martha? Ha? Madam Glory.
Kunagtupay kat. Sanak anagriro asi ka tinakita. Pasensya ka kuman no di ka na eropa na dakos. Awan anyaman na, madam. Agyaman na. Kat, kumusta kayo matan? Kastoy, madam. Marigatan iti biya. Nga magtultuloy lantan. Nagapo ak iti pagbalutan. Sinarong karakta sawa. Mabisinak matan. Iso adim magasak pa'y dito'y. Tagkapi ako ma. Ala, agorder tayo di makan. Taglanglang tabangan. Ha? Wan, Marta. Di ka agpapain. Agyaman ako unay, madam. Awan anyaman na, Marta. Makitak adakkelan ti imbrasan ti bagi, Marta. Mariknak tirikat mo. Talagaan narigat, madam. Agmay-may sa aklaangan amang isaksakad kadagiti anak ko. Sisaklangan ti mangmanggad para iti masapsapol ta. Nang ro na taagradwar manen itaatawan ti anak ko nga inauna iti high school. Wan, madam. Ikagkagumaak ti amin. Tapno makaadal dagiti anak ko. Kat adda kumamat magtengda iti biyag. Nga oray kasto'y tinapasamak iti biyag mi. Marta, amoyo ka di amasyan kami unay kada kayo. Kan maysa, makonsensya ak. Gaputan no saan kumaanarabyan ti asawak iti dating aldaw. Naitid na kumaadagos ti tangdan dadani. Kat saanan anarabyan ijay sait. Tapno saan ko mga iso tinagsuspet saan da. Awan baso niyo, madam. Ken maysa. Inaramid yu ti amin akabaalan nyo at timulong. Anang idepensa kan kwa na. Ngam talaga nga awan na balinan tayo. Iso nga aklunan mi pailaang ti amin. Kanaganos kami. Addan to siguro panawan ang makarwar ti asawak. Ijay pagbalutan. Danos ni Dani, Marta. Katambok at tulungan ti Diyos. Kandi kay madanagan. Kasaritak ti asawak. Tapno tumulong kami para iti masapsapol dagiti ubing. Agyaman ako unay, madam. Agyaman ako unay. Agturpos kan inton bigat iti high school, manong. Agkulahiyo kanton. Wan nga ro dading ko. Naragsakak, manong. Gaput agturpos ka matan. Sumarano agtumot na agkulehyo. Ay, wala. Kamdya ka mo. Nagtuloyak pa yung agadalading ko. Kasimot ni nanang amang manggad. Dahil jay laang agpaiso, manong. Ngamadamot ni Madam Gloria at tumultulong ka na tayo. Wan ngam saan ang mabaling nga iti aming nga oras. Kat mang namnama tayo iti tulong da. Sa bagay, husto ka iti dayta, manong. Graduation inton bigat. Ngam sa anak una naragsak. Naragragsak ko ma. Nodda ni tatang amang imatang iti panaggraduar ko. Uwan nga rod, manong. Ngam anusan tayo pa'y tawan ni tatang. Amang ano umadanin ti panagruwar namat, ija ayan na. Nakaturpos kan iti high school, den sir anak ko. Katkablaan ka. Agyaman ak unay, nanang. Agyaman ak unay. Kapiti pa nagsakripisyo yo. Pakaragsakak launay amang paturpos kada kayo iti panagadalyo. Kan may sa pagrebengak day takas inayo. Ngam siksika lang ti mangmanggad, nanang. Ang mga numarigatan kayo. Saan anak ko? Di mon panunutin day na. Dahito iti umuna abaligi yung awan ti amayo iti sidong yo. Katsapay kumatagtultuloy latta ti panagsingsingpot yo. Tapno maragsakan mat ti amayo. Nga oray saan tayo akaden na.
Amo yumot at tarigagay na launay timangtad itinasayang at amasakbayan kada kayo. Wala nang. Agadal kami anaimbag. Kabailan tayo ti amin. Maoray no kastoy ti biyag adimteng kata tayo. Papagayam, intay denggan ti may katlo apaset ti serye tayo italawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo, gasa itibiyang. Agyamanak. Ta sinurangkaran nakmanan bakit? Wan lang ay. Gaputa kayat ko nga ibagakan ka. Anak ka-enrollan ni Dancer iti kolehiyo. Oh, apay ngagsin na ay kalakay. Manupay nga tatawan nga agtalay na edak ditoy. Lakay, di ka mapukawan itinamnama. Ika gumaak ti agdiskitar. Tapno adda pagpiyansan. Saanan? Usaran nyo kidi itinal daw masapsapol nyo ti matmatgadam. Ngam kayat ko kumamot ang makarwar kan dito eh. Panawon lang ti makaibagano ka ano. Sana ka mapukawan itinamnama. Gaputam mo nga dati Diyos. Lakay. Pangasyo ha. Agan anos kayo. Dumtang tungot lati aldaw nga agdadan natay manen. Kasaya tay tultuloy ulat tati panagadal yo anak ko. Wan tatang. Masyanak kininanang. Gaputay sulayo ti mangmanggan. Kahit kumatag trabaho. Kahit kumati makaadal. Aganos kailangan baro. Dumtang to ti panahon na makaawid ak. Kaya't makatulong ak iti inayo. Wan tatang. Igadyo ti panagadal yo. Tainton makalpas kayo. Makabirok kayo tinasaya at apanggitan. Kaya't agsweldo kayo to itinawadwan. Wan tatang. Agyaman na kalagita abalakad yo. Wen, tauri adak dito pagbaludan. Naragsakak met uri kaskasano. Gaputamok nga agad adal kayo. Wan tatang. Da kayo ti may nga inspirasyon ko. Isong igagad ko ti panagadal ko. Wen barok. Italang amarik na tayo tirigat. Ngamdumtang to ti panawan. Ngagbaligi tayo. Kat makalungaw tayo itirigat ti biyag. Miss, amang ano ka sa pulam ti tulong? Panagkita kat natagsenday taawit mo. Ha? Iyag mo, kasya akong ti mga wit dita imat mo. Agyaman na kabsat. Nga misis akon. Adan asawa. Ha? Pasensya ka na. Kaslang amin awan asawam. Ngaputan na pintas ka. Ha? Melchor gayam tinagan ko. Ah, siyakmat ni Marta. Maragsa ka na kamakam-amukin ka, Marta. Wan gayam. Pangituludakan ka. Di talaang igid, Melchor. Tagurayak iti tricycle dita. Maragsakan ak unay, gaputa nagsisingpet, dagiti anak yo, Marta. Wan nga rod nanang. Adda sirbi ti panagsakripisyo para kadakwada. Uwan nga rod, katsapay kumha, tagan anos kalatta. Wan nanang. Saan ang mabalin asumuko ak? 5 dagiti anak ko nga isakad ko. Pasensya ka nanak ko. Tamanulaang ti kabailan mi, ama itulong kan ka. Dakelan atulong ti mait itudyo kada kami nanang. Iso adakelan na pagyamanak dayt na. Ay, biyag nga agpayso aya. Wan nga rod nanang. Nuapay ngamin akastoy tinapasamak. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Aganos tayo anak ko. Amok nga agbaligi tayon to, iti mauding aldaw. Kan kas makita mat, uray kas to'y tinapasamak. Kabailamat apagadalan ni Dancer iti kolehiyo. Umadanimatan nga agturpos ni Jenny iti sekundarya. Kanti may sa akabsat na iti elementarya. Sa bagay, husto kayo nanang. Wan, katay tati pangkitaan akanayon na kayo at tultulungan tinamarswa.
Kailing ko ti pamilyak. Kasta mati lugar mi. Mano at tauan na nakabalodak. Dito lang upat ti suli na ti makikita ka kwarto. Mano tauan mo na nagbalinak adakas. Gapo iti may sa basol at siyak inaramid. Mano tauan na nagbalinak a kriminal. Iti may sa tao at siyak pulo sinagsagid kan nakita. Nagsingsing kwetak. Amok ti dakas kan saan. Ngimapayakas to'y. Siyak ti agikaro iti basol ti sabali a tao. Kayat kun ti sumuko. Kayat ko namalpas ti amin. Diyos ko, tulungan na tapno malpasan ti panagtutuo ko. Una yan na nagkasang tinapasama kiti pamilyam, Marta. Wen Melchor, day tati husto ang napasamak. Iso nga ita. Agmay may saak amanggad para iti masapsapul mi nga agina. Apay ang naigalis ti dilak. Naibagak mo't aminan kan kwa na tinapasamak kada kami asa nga pamilya. Apay nga may nakastoy. Nalagaan o na irinakin ka, Melchor. Melchor, agyamanak iti oras mo anang dengeg iti istorya. Oray kaskasano, limag antirik na. Gapo iti panangibagakan ka iti amin. Awan na nyaman na, Marta. Kat manipod ita, namnamaam anak kasaganak amang tulong ken ka. Agyamanak, Melchor. Kata niya, agawid ta ka din? Itulod ka niya balayo? O saran to ti tricycle ko? Unman nga rod, Melchor. Tani, rabi una yan. Wan Marta, amang ano makasalaw ka pa iti managdakdakes. Saan mat siguro? Nasisingpot ti tattao dito ayan tayo. Saan tayo nga amu ti panunot ti tunggal tao, Marta? Isungag sakbay kan agan anad tayo kumaakanayon. Masaya at matasimbangpet kayo, nanang. Kasangsangpet kumet. Ay, adda kayo matgayam. Ngam apay akas ti kusina. Nakawarwara. Pasensya kayo, nanang. Kasangsangpet ko ngamin. Kahit aglut-luto ni Jenny. Nagay-ayam ngamin dagiti kakabsat mi. Isu na, nagkaiwara dagiti ayam da. Ay, taasino tinamnamaan nyo ang mga sikaso kadagita. Siya, ay nabambanugak. Isu at tumulong kayo mata. Ha? Nanang? Katwan mat, isu asika. Uray lalaki ka. Tumulong kamat dito unag tibalay. Uwa, nanang. Madamdaman to. Mangantayo pa eh. Apag iso, nakaluto ni Jenny. Da kayo lang ang timangan. Nanganak kon itirwar. Kayat kon ti aginana. Nabanugak unay. Kat makaammo kayo matan iti adiyo. Jenny, apay nga takas dyayo ni nanang. Ay, jak amo manong. Kanayon mo tinakas jay. Tunggal sumangpat, agong ungat. Pasaray saan pa'y amangan. Siya kun ti mga asikaso iti kakabsat ta. Anya? Si kanto ti makisarita kan kwa na. Amangan no adamot parikot na. Bayamadin ko. Siya kung ti makamo makisarita ken kwa na. Amangan no stress na lakit di. Isukas jay. Uwan manong, ngam kita ama. Amangan no masungbatam no agungat. Saan na din? Mala, mangantayo kit din. Di mo pagparikotan ni nanang. Kasaritak to inton bigat. Nanang? Apay, aday bagam din, sir. Nanang, ada lang amin ti kahit kung ibaga. Gaputa ada tinadlaw ko kada kayo. Ha? Anya day ta? Nanang, madlaw ko ngamin kat. Kanayon anapudot ti ulo yo. Apay, ada ka di ti parikot yo. Ha? Awan? Ngam, apay nga rod akas ta kayo. Ay, awan day to yan ako. Di nakpakadanagan. Bannog ko la siguro, iso akas tuyak.
Pasensya kayon. Sigurado kayo ka din, Nanang? Wan, anak ko. Nanang, no marigatan kayo amang papaadal kada kami. Ibagayo ko matusto. Tapon urag sardeng akon. Ay saan, anak ko? Saan kayo nga agsardeng iti panagadalyo? Apay adiyo kadwa tinayo ngay may bimisita. Makumigom ni Nanang tatang. Ado ka nung amin taramidan na. Iso sana bale. Umayto ka nung inton mawayaan basit. Kasta ka di. Wan tatang, Kumusta ni nanang yo? nasayat matlat ta. Nasayat nga rin kasta anak ko. Wan tang, di kayo madanagan. Kaputan nasayat ka na hindi ka sasaad mi. Sapay ko ma. Takanayon kayo nga ganan. Ken, di kanayon nga bilin ko kada kayo ha. Agan-anos ka nagsing-singpet kayo. Wan tatang, para itinaranyag ang masakbayan tayo. Kat kasano, Marta? Nakaikad din ka din? Wan, Melchor. Kat, anya ti pangadeng mo? Sabay ko ma, ta positibo tayo ta. Ibagamon. Magagaran ako na yan. Una yun dayta, Melchor. Wan Marta, ay ayatan ka ngamin unay-unay. Iso magagaranak amangam mo, no anya ti pangadeng mo. Melchor, addan asawa, kan addan anak mi. Ha? Ngambayat abo may bayag ti panagamamuta. Ininot anat nagtiriknakan ka. Amok asaan ama iparbang daytoy. Ngam ay ayatan ka mat unay-unay. Agyaman ako na Marta. Kat ikarik, di kanto parigatan. Ayatan kan ipatag ka iti kastaunay, Marta. Nanang, intay kumamot sa rongkaran ni tatang. Sigurado kailiw na kayo dayjay. Ay, awan panahon ko, Jenny. Ado ti obraag ija palingki. Ha? No kayat yo, da kayo lang ang timapan. Mangtedak iti pamasahe yo. Agkukuyog tayo kumaamapan, nanang. Uray tamay sa laang mat nga aldaw. Ay na, tumaktak lang ang data. Isupay ti mapaglakwak ita nga aldaw. Nanang, idi pa'y laang nga sa bali ti madmadlaw ko kada kayo. Dandani kasla diyo pa'y kahit amangag tinaga ni tatang. Anya? Nanang, agpudno kayo kuma. Adda ka riti sa bali nga aramidan nyo? Ay na, Jenny. Bumalbalasang kan, ngem narugit ti panunot mo. Apay, adda ka di nakitam nga aramid ko. Ha? Di kay kat agyaman. Gaputa ikarkarigatan kayo abiyagan. Anya? Daytoy ti tandaan nam a Jenny. Di mon ulitan ti agisawang iti jak magustuhan. Laglagi pam nga anak kalaang. Makadlawon dagiti anak mo kan ka, Marta. Apay, di ka kadi mabutang. Nanang, adda ijay pagbaludan ni Dani. Manu atawan anagururayak. Ngam awan mat na pasamak. Kat, iso ka din anak relasyon ka iti sa bali a lalaki? Pakabasulak ka di. Nagbiro kakmat iti pagragsakak, nanang. Pagragsakam, nga uray pa kabasulam mat. Ay na, agpanunot ako maiti maminribo, itata na sa papay. Ay, didak ngamin maawatan, nanang. Dinak ba't maawatan, Marta? Apay, saan ka makonsensya? Saan ka amaasyan kadagiti anak mo? Ay nananang, di na kon pakibangan. Gaputa uray addan relasyon mi kini Melchor. Ipapaay kumatlata ti pagrebengak kadagiti anak ko. Awanin, Manong. Talaga sa bali ti madmadlaw ko kininanang. Oray siya kading ko. Saan na nakaslady? Ang magagaran unay na agawidak. Di na pa yan damagan no kasano ti panagadal ko. Ay, oray siyak, Manong. Rumwar amasa pa. Marabyan manin ang makaawid. Siya kundi mga asikaso kadagiti kakabsat ta. Iso sa anak pa yun ang makariprepaso no daduma.
Ay na, kasano da ito yan? Sakit aggraduar ka mat itan iti sekundarya. Uwan nga rod, manong. Kasaritak ni Lola. Taong yan dito eh. Tapno isunti mga sikaso ka dagiti babasita kakabsat ta. Tapno may pamaysam mo ti atensyon mo iti panagadal mo ah. Insingasing ko daytan kininanang, ngam di na kayat. Kanayon namot nga apaan ni Lola. Kaputa di na kayat apakibyangan ni Lola tunggal marabyan. Una yan ni Nanang. Talaga nagbalbaliwan. Uwan nga rod, manong. Nga mala, ikararagtading ko. Asapay kumatawan ti rumso aparigot. Maornos tumot lang ti amin. Apay ka di, Marta. Kasla may kulukulang ka. Awan da ito, Melchor. Di ka nagilimad kanyak, Marta. Pangaasim. Melchor, kasla marigrigatan akong amang ilimad iti relasyon ta kadagiti anak ko. Anya. Nagrigat ti kastoy. Pangaasim, Marta. Di na ko maisinsina. Saan ang maamuan dagiti anak mo? Ti may papan ka data. Juan Melchor, di ka madanagan. Saan ka nga isina? Gaputa ay ayaten ka unay-unay. Ngamsapay ko ma, tamaano samti kastoy a sitwasyon ta. Wan, Marta. Amok, hindi pa lang. Ada nasawa ka anak mo. Iso na kasagana ka mga watitikas to'y sitwasyon ta. Agyaman ako na Melchor. Kat sampay ko mataag tali na agtaan na pudno iti tunggal maysa. Papagayam, denggan ti may kapat apaset ti seryeta yo italangwas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Nanang, graduation mo inton bigat. Asino ka di mangimarcha kanyak? Ni Lolang, iso ti mangimartyakan ka. Ay na, no saan ko maanabalod ti amayo, ay kat isuan. Saan ka di anasaysayaat? No da kayo ti mangimarcha kanyak, nanang? Ay na, di kan agpili pa iti mangimartyakan ka. Ado ti trabaho, iso ani Lolam ti mapan. Anya? Apay, di mo kaya? Kwa, awan maaramidak, nanang. Ay na, saan ka agkasta-kasta, Jenny? No anya ti imbagak, iso ti masurot. Saan amabalin nga agsayang ak iti aldaw amanggad, gaputa adakit nga rod ije pagbaludan ti amayo. Ay nananang, saanin ang masapul nga ulit-ulitin nyo nga adda iji pagbaludan ni tatang. Gaputa amok daytan. Kan amok nga awan basol na. Alangarod nanang, sumra ka kon iti seled ko. Tamapan ko isagana dagiti arwatak inton bigat. Nasakit tinakam ko kininanang ating ko. Manong, Nalabasan natin ko. Aldaw mismo ti graduation mo. Gamsaan man la adim maray. Manulaing mo ti may isang aldaw. Ngaglangan ko may di palengke. bay amon. Awan matlaang ti maaramidan ta. Gaputan alpasan. Tinapatag, nakalpasakon. Kat agkulehyo ak tumatan. Sana bale, adda kayo mat kinilola. Ala, di ka nagsen na ay manong. Nalpasan ti amin. Narabyan kayo itang ananang. Trabaho tinagapwa. Iso adi nakpagdamagan iti kasta din, sir. Nanang, Kat isumat. nanang, saan akong nga ubing? Tapno jak amo ti amin. Ha? Nanang, ado ti makakitkita. Ado ti mangibagbaga kada kami. Nga dati ka na kayo nakakuyog yung lalaki. Agsapa, aldaw kan malam. Kat amok nga iso ti makagabo. No apay akanayon kayo amarabyan. Anya? Wala na. Amo mintar aramidan nyo. Apay, nauma kayo ka din kinitatang. Ha? Sungbatan nyo ti saludsud ko na lang. Nauma kayo ka din kinitatang.
Nauma kayo kadin kada kami. Awan dakas nga aramid ko den, sir. Awan. Iso adinak pagsawan akasla inauna kang iti siya. Melchor, talaga ang makadlawan dagiti anak ko. Ken kunada nga adu ti mangmangagda sayang gusang may papankadata. No kasta nga ron, di agdan natan Marta. Anya, Tangay kunam nga mudan, di nawayatan nga agdan na. ngam amangan numadaksan ta, Melchor. San mat siguro? Bayang, panunutak ana imbagdait asing-asing mo. Wan Marta, taplosan ko mga kastoy ti kanayo na sitwasyon ta. Nasayat mat ta sinarungkaran nakmanen, pare Arthur. Wan pare. Kat amangan dumagas mat na Madam Glory, inton madamdama. Ay, Oh, apa yan nagsinai ka pare? kailiw kong ti pamilyak. Ang imapay nga taasaan dan asimar sa rungkar. Ha? Nagro na ti asawak. Nabayagan day di na udi nga imay dito eh. Amangan makumikom iti pisto na pare. Kat dagiti anak mo, makumikom da, ipagadalan da. Mawatag dagiti anak ko. Ngam ti asawak. Saan mo't asigo na kasjay. Ang mga noin sukat na kon. Di kag panunot iti kasta pare. Patsik asaan ang maaramid ti asawam da jay. Sapay ko ma. Ay, mapukpukawan ako ng itinamnama. Tungpal biyag siguron. Ngagyanak dito eh. Pare, di ka mapukawan iti namnama. Rumwar tumit lang ti kinapudno. Maamwam no asino ti husto ang nagbasol. Manong, pudno amin anaidanon ka data. Jenny, Ni nanang timagmag na. Ada na kasalabay kan ko na. Dagiti awanan pa Sige ading ko. Sabtan tayo ta. Magnakay tayo kan kanikit. Na magnakmat iti makanawan. Sabtan tayo ta. Wan manong. Ang kasala mabutang nga. Amangan no makaparnoy ta iti skandalo dito. Awan unay ti tao dito palengke ading ko. Isa di ka madanagan. Basta magnakalat ta. Kat siya kung ti makaamuhag sao. Apaman amasabat ta ita. Ala, wan manong. Ngampa nga asim. Agkalma ka kumalaan. ket sa dino nga iti panganan ta Marta. Uray sa dino, si kanti makaamo. Ngam saan taon na nga agbayagan, ang mga numarabyanak unay. Wen, di ka matanagan. Nanang. Jenny, Nana, agrara na tayo gayam nito eh. Kat, ha? Adagayam ti kakuyog yo. Asino day ta? apay nga da kayo dito eh. Adalaang ti mapan mi ginatang. Katapag iso, adda kayo gayam dito eh. Ala, intayon. Aguray tayo iti tricycle. Agawid tayon. Kat kasano ti kaduhayo na? Agawid tayon kunak. Awanin ti adupay asao. Da kamin amis mo tinakakita na lang. Isasaan kayo nga aglibak. Asino tinangibaga kada kayo asisi imandak na? Ni kaditatang yo? Awan nanang. Di yo kumairamraman ni tatang dito eh. Gaputa awan ti amuna, iti amin amapas pasamak. Da kami tinang panunot iti wagas. Tapno maaktuan kayo nanang. Tapno mapanagnikan mi. O saan kami anagbidot iti atap mi. Sige, tangay ammo yun ti amin. Tangay da kayo amis mo tinakakita. Agden na kami nga rodan kini Melchor. Anya? Ay saan nanang? Di yo aramidan kumatikas to eh. Saan mi akayat amarakrak ti pamilya tayo? Awan ti makunayo siguro kanya. Gaputa inaramid ko amin a pagrabangak. Panawan mat siguron. Tapno panunutak ti bagik. Tibukod ko a pagragsakan. Apay kastoy nanang.
kunak man titinulong tayo. Ag-inanos tayo. Kat urayan tayo ang makaruan ni tatang. Tapno makapagditin na tayo amin. Manon atawan tinapalabas. Kat awan apulos tinapasamak. Awanen tinamnama ang makaruwar pa'y jay amayo ijay pagbaludan. Apay nanang, napukawan kayo ka din tinamnama. Nalipatan nyo ka din, ti kanayon nyo nga ibagay di. Nga awan ti sumoko kada tayo, agingga, iti di tayag baligi. Pakawanen dak. Ngam nakaikadang akon. Makidin na akon kin ni Melchor. Kat di kay madanagan. Itugot ko dagiti babasit akakabsat yo. Tapno awan parikot yo. Saan? Di yo itugot dagiti kakabsat mi nanang. Da kayo lang ti pumanaw, no iso ti pagragsakan nyo. Awanin, Lola. Talaga pimanawon ni Nanang. Hay, dadaal talaga ti ulo ti inayo. Lola, ngam saan na bale? Adaak amang kitkita kada kayo. Syakon ti kadwayo di ti balay. Ngam kasano da ito yan. Amang ano saan kamin ang makapagtuloy nga agadal. Ikagumaan tayo, apok. Wen Lola, ipakita mo kininanang, akabailan mi ti amin. Kagurak ni Nanang. Agraman day jay Melchor. Ginundawayan na ti kaawan ni tatang. Maragsakan ako unay ang makakita ka na kayo, anak ko. Uwan tatang, kailiw kayon, isung adda kami. Ninanang yung may. Tatang, Ura di wa ibaga. Amo konti amin. Ha? Amuyo ti amin, tatang? Ado ti gagayam ko. Ket saan laad na kayo ti mang sarsarong karkanyak. Naibagadan kanyak ti naramid ti inayo. Namuan nyo gaya man, tatang. Kagura mi. Nangruna kininanang. Di na pinampanunot ti pamilya na. Di ugurahan ti inayo. Maawatak. Gaputan ang bayaga kong ditoy. Ha? Uwen. Respeto niyo ti inayo iti laksid ti naramid na. Dumteng tutikan nito ang makaamiris. Barang maurnos ton. Inton makaawid ak ija lugar tayo. nagtanok kayo, tatang. Kat day dati may sa adayawak unay kada kayo. Ne, adda ka matgayam di tiro warbarok. Kat kasla na unag ti pampanunutam. Apay nga agsan na ay ka. Pampanunutak ti mapaspasama kiti pamilya mi, Lola. Apay nga takas to'y. Ha? Nabangalog ni tatang. Ang awan basol na. Nabayagan na girikrigat kami. Kapo itikawan na. Sa ita, pinalawan na kami mananti inami. Den Sir Barok, nariga ti mapaspasaran nyo ita. Umsapay kuma, tadi ka agpampanunot iti anyala dita. Lola, Jak agsarday a makisarita iti inayo. Barang maamiris na tibidot na, kat agsublinto matlang. narigat abirokan ti sumbat na. Napay akastoy ti mapaspasamak, Lola. Ngam ko nakiti bagik. At talaga siguro akastoy ti gasat mi asa nga pamilya. Apay ngay may kayo pay laang dito'y pwesto, may nanang. Anak ko, talaga ka di abimmato ti pusom. Ha? Awan ti asawam iti sidong nakiti anak mo. Kat ita, mainayon ka. Apay, di ka kadimaasyan kadakwada. Kas iti kinunak, nanang. Panawan mo't siguro tapno biro kag ti pagragsakak. Wan na biro kam ti pagragsaka. Gamisumot ti paglidayan kan pakasaktan nagiti anak mo. Kan maysa, di ka kadimaasyan kini Dani. Linipat ko ni Dani. Iso apang nga asiyo kuma.
tadi yun balik san tinagan na. Kandi kay madanagan nanang. Ipaay ko lat ti masapsapol dagiti anak ko. Agi patuludak tumanan, apaman nga damaurnong ko. Kaslawanan ti ganas ko agadal, Jenny. Saan ko makasta, Manong? Igaad mo kit din ti agadal. Kaslangarod na wala na ko ni tinamnama. Hindi timano ni nanan. Kaslawanan ti sir-sirbi ti amin. Pangasim ko Manong. Tadi ka kumamutin mainayon. No nasakit tinaka mo kininanang. Saan ko maati panagadal mo ti pagpapasam? Igaad mo kit din ti agadal. Tapno maadan tayo mat itinaranyag ang masakbayan. Jenny, Laglaki pang. Addara tatang. Dalola. Kandagiti kakabsat pa. Kan barang makaamiris tumat ni nanang. ala, uwan natin ko. Pilitik nga iulo ti panagadal ko. Baring mailipas ko daytoy a semester. Awan ba't ni Marta dito yung pwesto na? At dalabit na pananana. Apay, at ka diti damagan niyo, iti asawa. Asawa ko na. Kaya't naasawan. Si kangaro, di kakabkabalay na. Ha? Barok, siyak ti ina ni Marta. Kat imayak, tapno kasaritak kuma itinalapat. Ha? Tangay kat si katinadaanon ko. Si kan ti kasaritak. Anya kong ti ibagayo, nana. Barok kapay. Kan rumbang kuma, abalasang ti pilyam. Wano asawaam, kunak kuma. Anya? Wan barok, di kumapadam nga awanan asawa ti pilyam. Sana ti anak ko. Gaputad asawa, kan anak na. Madadaal do itultuloy yula ang ti relasyon nyo. Naibaga kanyak ni Marta ti amin. Iso ang nagdesisyon kami ngagtinla kamin. Kan maysa, ay ayatak ni Marta. Si bibiyag pailaang ti asawa na, barok. Katdakkel ti posibilidad na, nga agsuble. Gaputan na pabasol laang. Iso ang masiguradok arumwar tumot laang. Kat agdadan na dan tumanan. Iso ang pangaasim, barok. Waya-waya amon ti anak ko. Kat mangsapul kan iti sabali. Napaninanang mo di pwesto. Kat kinunana, asinaan ka kanon. Ano? Dahito ti pudno. Ay na, bye-bye amon. Di mo ikaskaso ni nanang. Api ngamin anapan bayla ang iti pwesto. Marurudak kat nun. Bayamon, kahit na lang sigurong hagawid kay Jabalayo. Mawatak mat. Gamjak mat itulok. Gaputa ay ayatan ka unay-unay, Marta. Amunday ta. Agsardeng ako nga gadal, Jenny. Anya? Ay saan amanong? Pangaasim. Kulehiyo ta na dua. Kat dumaktakal di gastos. Iso na isa atin. Lumanggadak kat si kalangan tagtuloy nga gadal. Anya? Wan, Jenny. Si kanta gadal kat manggadak. Tapno makatulong akmat amanggat. Para iti masapsapul dagiti kakabsat ta. Nalaos na itan apa nagsakripisyo, manong. Insakripisyong tibukod mo apagimbagan para kada kami. Pinalawan na tayo ti ina tayo. Kadkas jay tinapasamak iti ama tayo.
Papagayam. Denggan nyo ti may kalima apaset ti seryeta yo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasas itibiyang. Marta, talaga ka din, adi ka nagsubli, di balayaw. Anya pa'y lang ang tiga po ng agsubliak nanang. Naragsak kaming kini Melchor. Tawanan tinapalabas. Manipod pimanaw kay di balayaw, anak ko. Wen nanang. Tawanan tinapalabas. Sipod nagden na kami kini Melchor. Kat aging kaita. Awan tinagbalin aparikot iti panagden nami. Iso akayat na asawan. Talaga ada kami ti para iti tunggal maysa. Nagasatak iti may kadwa nga ayat nanang. Anya? Apay, panagkunam ka di, kat malas ka kinidani? Awan ni Dani dito'y nanang. Iso anawayaak. Anak ko, apektado dagiti anak yo, gapo iti napasamak. Nagsardeng pa yan ni den sa riti panagadal na. Gapo taag kurang kat nga rod ti aramaten da. Nasaya at mat na. Tapno tulungan na dagiti kakabsat na. Kat sika nga inada. Aramidak matlat ti pagrabangak nanang. Wan, anak ko. Ngam saan nga umdas nga agipat patulod ka lang iti kwarta. Masapul damot ti presensyam kas ina ijay balayo. Ay, Ala, di kan pilitin Marta. Ngam sapay ko ma, tawan ton ti pagbabahuyam iti udi na. Sumakit mo't gam ti sikat, no diretso ti kumboy. Wala pare. Amang ano maikawa ka? May kawak nga ron. Isa amarit na naktibanog ko. Damo lang dayta. Ito nagbayag, mayroon kanton. Kasta nga ta pare. Wen. Kasta kami di. Awan anyaman na dayta. Kabaw ilak dayta nga ibturan. Tinapatag. Adda panggadan. Apa narabyan ka, Marta? ado nga minti customer ije palingki. Iso analadawak anang rekap. Sayang mat no masapak amang rekap. Kat ado pa'y ti agatan. Udno ka diti bagbagam? Katuan mat. Kaano pa'y aya nagulbudak kan. Siguraduam lang, Marta. Ha? Diyak kayat nga adda ka inagaw ko kan ka. Gaputa ay ayaten ka. Melchor, awan ka inagaw mo kanyak. Iso adi ka kumaagsao iti kasta. Apay man na nagsinay ka. Unay magnamin ang tigas to eh. Puro rigat ti mapaspasamak iti biyak. Nagpapada tayo na. Tinapatag. Nasalon at tayo lata. Wala. Napipiya kayo. Gaputa ka din layo ti si bubukal na pamilyayo. Day tati nagdumaan tayo. May maganos ka laing. Sana bali. Tadamot dagiti kakabsat mo. Wan pare. Isudo ti makagapo. No apay nga ikarkarigatak ti manggad. Sikaw magam, Jenny. Uwan tata, kayat ko ang makasarita ti inak. Awan tinam. Adda na panan na. Apay ka di. Adala ko makayat ko nga ibagakan ko na, tata. Iso nga imayak dito'y dagusyo. Anya da, Jenny. Kwa, ibagak tulaangan kininanang no agrana kami. Anya. Oh, dakin ka. Alang harod, tata. Agpaka na akon. Kat pakikumustaan nyo latan ni nanang. Masaya ti ka sa tinayo. Gaputay aywanak. Isungawan ti pagdanagan nyo. Ay, aywanan taropam. Sikat ti makagapo. No apay anadadaal ti pamilya mi. Marta, may di anak mo babae. Anya, tapay ka no? Diyan ka mo. Di namat imbaga. Anya, Amudan ti dagusta. Amang ano agabuso da. Kat masansanton ti umay da ditoy. ha? Kita, Marta. Amang ano itid mo amin abirok ta kalagiti anak mo.
Agibati ka mo iti para ka data. Jak kayat, kay suda lang tigas gastusam. Kat jak kayat atunggal umayda. Kat day talang agdaw-daw at aramidan da. Di ka madanagan. Bagaak ida adidan umay ditoy. Kundi kagdanag. Gaputadyak ida ikan itinawadwad a kwarta. Apay ngay may kaijay dagos mi Jenny. Nanang, gaputa na bayagan adi kay nang tad iti allowance mi. Agkurang ti birok ni Manong para iti masapsapul mi nga agkakabsat. Anya? Iso amang tad kayo kumamot iti kwartayo, nanang. Masyan kayo kumamot. Diyak magustuhan ti panagsasaom Jenny. Kandiyak magustuhan ti ipapan mo ijay dagos mi. Iso adi mon ulitan. Anya? Kasanon no emergency, nanang? Kasanon no talaga akasapulan amapan kami ijay? Saan kayo amapan ko nakmanan? Saan akayat ni Melchor amapan kayo ijay? Diyak kayat nga agsubang kami kapulaan kada kayo. Anya? Tanapat patagpay dayjay alalaki? Ngamda kami, nanang? Alaam da ito'y akwarta kat agawid kan. Amangan numasangputan na ka ni Melchor dito pesto. Kat makita na day takwarta nga inted ko. Talaga nagbalbaliw kayo, nanang. Ngipay gaya man tata Melchor ti sakit nyo. Imbes ada kami. Pumanaw kan kunakmat. Apay, mabutang kayo ang makita dak, nanang? Mabutang kayo ang maamuan na ang nagdawatak iti kwartayo? Rumbang kumaamaawatan na dayta. Gaputa idi pay laang saanan alimad kan kuana nga addan anak yo, nga obligasyon yo. Anya? Saor kayo, nanang. Mabutang ka mapukaw ni Tata Melchor. Ngam ayos laang kan ka, amapukaw kami a pamilyam. Sapay lakuma. Tadi ka agbabawi. Ala, pumanaw akon. Kat agyaman ak itiray to'y agatat. Nagsakit dagiti imbagbaga ni nanang kanyak, manong. Apay akas jay ni nanang. Nagbalin matan ang managing bubukod. Talaga nakulapan ang tipanunod na. Nagsakit. Apay adi na tayo matan panunutan. Makaamiris tungot lang ang tinatayo. Maamiris nanto. Anapat patag tayo pamilyana. May pasigurado ken kadeta. Manong, Agan-anos tayo ating. Kasi ti kanayan ng ibaga ni tatang. uwan manong. Patsak nga agpatinggan tumatlaang daytoy. Amok, apanubok laang kada tayo daytoy. Ay, Madia. Mariknak di ulaw ko. Ipikto siguro tinainom kong arak. Sapay, awang tinakapila tricycle. Ano ito orasin? Ay, tsak nalaptan tibagig ngayon minumitarak. Kalpasan na amamuak amin ng imbagbaga ni nanang. Kini Jenny nga ating ko. Ha? Ada sumungad. Kapsat, na yung pag-arabihim. Pag-uray ka kadimot langit yung tricycle. Di kagbuta nga din ko. Sana kadaki sa tao. Pasensya kayon manong. Wen, aguray ang kumaiti tricycle. Agawid ak iji dagos ko. Hapay, nagkapam ka di. Rabi iunay na. Nagkapuak iji trabaho manong. Alas 11 ngaming itirabi iti dismissal ko. Iso anarabianak. No, kasta. Agtrab-trabaho ka. Wen manong. Agtrab-trabaho ak iti may sa a fast food restaurant. Saan ka di nga sa eskwela? Agis eskwela manong. Nga may sa ak a working student. Agsipod ta agkurang ti matmat gadan dagiti dadakkel ko. Sika, papanam? Agawid ako ni Tidagos ko, aling. Kat, agad-adal ka kadimat laang? Sana na, aling. Nagsardel nga. Apay nga Gapuit ni kinarigat ti panagbiag. Mabalimot nga working student ka. Kasla siya. Manggadaklatan na. Kat dagiti kakabsat ko ti pagadalag.
Agbirbiro kak narod iti master kak anawadwad kumamot basit ti biro. Swerte ano makastra ka dito manong. Ngam no kayat mo. Agabrod ka. Uwan ko nga, ngamawan mo ti busbusik nga gabro dati. Ado ti ahensya ti gobyerno amang ididyaya iti trabaho ijay abroad. Awan ti mabayadan. Tila ang allowance mo ti kasapulan. Padasam ti agdamag manong. Uwan ading, agyaman ako na ya. Awan anyaman na manong. Ni, adan tricycle. Nasaya at mat, tapno makaawid dan. Makaturturo ka kon. Uwan nga ron. Adong tinagistoryahan ta. Saan ta pa yung agam amo? Siyak ni Dancer. Mabalin ka di mat ama mo ang tinagan mo. Wan ngagpay saan niya. Siyakmat ni Cherry, manong dancer. Aging gayta. Pampanunutok pa lang ni Cherry. Ganda kiting magbagana. Nagmay tising-asing na. Kitsan kami pa yung agam amo. Ngam, ang mga nisong ti instrumenti apo. Tapno mapasaya at kumatipyag mi. Anyang tanong padasag timbagana. Sabi ko mata makitak man ni Cherry. Hoy, Dancer. Iti pa mingmingam ti kisame. Anya pang panunutan. Ah, Anya pang panunutan ko na. Kadi ka pala maturog kat ni Rabin. pampanunutan nga rod. No kasano mapasaya at kutipyag mi sa nga pamilya, Arman. Anya? Wan Arman. Tani, gagit ko amin agagit. Yung kasla, awan mo ti mapaspasamak. Ay kitawan dakas na. No kaya't mo padasan ti sa bali apang gadan. Padasan. Ngayon kita ma. Tadi na dalos apang gadan. Iyag mo amin a kwarta, Marta. Anya? Kunak. Iyag mo amin a kwartam, tasyak ti mangigam. Saan, Melchor? Na, Awan mo tinagsaritaan ta akas ta ti mapasamak. siya akong di mangidulin iti kwartada. Sana bale, dagila sinakto iti para kadagiti anak mo. Apay ka di akas ta kan, Melchor. Saan ka mo't asigod akas ta? Awanin ti ado asao. Iyag mo ti kwartam, uno tong pain ka. Alahunan. Ingka alaan ti kwartak ijebag ko. Ingkan! Huh. Apay anak balin akas to eh. Daytoy ka din ti pakakitaan abid to tinaramit ko. Oh, apa yan nakatal na kamaten. Wano, kaya't mo nasubyan ti pamilyam. Saan? Awan ti panunot ko akas ta. Sigurado ka kadi. Aka ba alam ti manggad iti sabali a pagilian, manong? Wan nga rod, barok. Kasla ba dadag anak unay para ken ka? Kapagilak Jenny, Lola. Yan may isa. Saan na may babawi pa eh. Gaputan nalpas amin na napapilis ko. Aramidak da ito'y para kada tayo mutlaan. Ala nga rod, apo. Palubusan ka. Nga magananad ka kumaakan ayon ijay. Well, Lola, saan kayo madanagan? Madanagan lang amin. Agbay may sakan to ijay papanam. Asinon to nga itikadkadwam ijay. Adon to ti mamamok, Lola. Adan to tagbalin agagayim ko. Ken da kaming to tagtitinulong. Ala, wala po. Kat di mo pa kadanagan dagito'y adim. Siyak ti makaam mo kadakwada. Agyaman ak, Lola. Ngamsakbay ti flight ko. Sarong karan tayo manan ni Tatang. Takayat ko tagpakadakin kwa na. Ay, barukan balasan kay gaya man anak ko. Baka kita alumakayak matan. Tatang? Tatang, imay kami. Gaputa kahit ko tagpakadakin ka. Agpakada. Wan Tatang, agabruda. Inak ibirok tigasat ko. Parang nasaya at masang putak at trabaho ichay.
Oh, aping agluwa kayo, tatang. Malidaya na anak. Gaputa manu atawin ng tinapalabas. Ngamawan pulos na ramidak. Gaputa nakakulong akbilang. Mawatan kayo, tatang. Kaday tati may saga po na. No apay ipapatik ti umatayo. Agur nungak. Tapno ilaban tayo ti pagribangan nyo, tatang. Anak, Untang, aramidak ti amin. Tapno magunod yo ti pan nakawaya-wayayo. agyam anak. Da kayo langin ti mangmangtin itikirag ko. Panuad darasan ngayon bagada nga danamnamak amawaya-wayan. Agabaging ka ita. Awan tinapasamak. Talaga siguro akas to nung nakurapay lang ti may sa tao. Ikagumaan tayo ti amin, tatang. Manggadak. Tapno dati aramatan tayo. Nay, apayan Marta. Kaslamatan ka la at abimakit ka. Kita manday talangam. Nanang, Apay, ada ka di parikot mo. ay awan, nanang. Apay nga rod akas tatilangam. Talaga akas na, nanang. Ay na, bumakit ka nanak ko. Dadakalan nagiti anak mo a pinanawam idi. Elementaryan ti inaudi nga anak mo. Katada mo tan iti sabali a pagilian ti inauna nga anak mo. Ita, di ka kadi makonsensya iti inaramid mo. Di ka kadi mailiw kadakwada. Nagabrod ni den, sir, nanang. Wan, nagabroad. Gaputa kayat na nga ipaayan iti napintas a masakbayan dagiti kakabsat na. Anya ka a klase nga ina. Nanang, Isumat Marta. Anya ka a klase nga ina. Tain sukat mo dagiti anak mo. Iti bukod mo a pagragsakan. Huston, Melchor, di na kong tumpaan. Awan lalaki. Ha! Di kat aglibak, Marta. Madlaw nga dalalakim. Awan, kanayon kumot nga ibagatay takan ka. Awan lalaki. Ulbod! Mga si Melchor, patyan na kumamat. Apay aya nga ipapilit mo nga dalalaki, katawan nga rod. Apay aya nagbalin kamot na siloso italo maklakay kan. Ala! Tumakter ka ditan! Ingkagluto! Nabisina kon! Awan. Apay akastoy mata ni Melchor. Agpapapawi kasi murot kan kuana. Ngamanya daramidag. Mabainak mat nga agsubli ka dagiti anak ko. Kan amangan no di da ko nawatan pa. Isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gaslas iti biyang. Mga si Melchor, saan ka kumamatakas na? Awan lalaki, patyan na kuma. Manipod ita. Saan amabalin arumwar ka no saan nakakakuyog? Anya, Nalawag timbak ken ka, Marta. Awan tirumwar no di nakakuyog. kat kasano ang makapagtrabaho ak no masapul akakuyog ka kanayon? Duatan ama pa ni Palengke. Anya, Oh, apay, di mo kayat. sige, no iso ti kayat mo, iso ti matungpal. Kantap no mapanagnakam nga awan dakas nga aramida. Tatang, sapay ko ma. Ta saan kayo ang mapukpukawan itinamnama? Napananggad ija adayo ti kabsat ko. Tapno makaornong. Kat mailaban tayo matan ti karbangan nyo. Anak ko,
Amok asaan analaka ti amin, tatang. Ngumno man adda ti panagtalag tayo ti Diyos. Malasatan tayo ti amin. Wan anak, kat agyaman ako unay. Ipatpatagda ka unay-unay, tatang. Isong aramay din tayo ti amin. Tapno mawaya-wayaan ka. Kat di kay madanagan. Uray narigat ti adda pa nagbiag tayo. Uray agkurang ti magastos. Agadalak na imbag. Tapno addamat ka na kami ti makalpas. Kat apaman ang makalpasak, isagot ko kada kayo ti diplomak. Agyaman anak ko. Talaga ananakam kayo. Tatang, Kumusta matinti inayo? diyan ka mo. Saan mo tananap-napan ijibalay? Nasaya at siguro ti kasasaad na. Isuad di na kamin pagan ano. Mawatak ti inayo. No apay naramid na ti kasjay. Talaga kit di ama nag-impubukod ni nanang, tatang. No napatag tayo kan kwa na. Saan ko mga umdas dagiti pasamak, tapno panawan na tayo. Kan rugitan na ti ulo yu, tatang. Ha? Da kayo, nanang? Uwan, Jenny. Kat sapay kumatapastar ka na. Ala, sumrak kayo, nanang. Agyaman na, Jenny. Adda ka dit ibagayo? Mayak, anak ko. Tapno umay agkid ako iti pamakawan. Ha? Wala na. Kat sapay kumatamapakawan na. No maipapan iti pambakawan. Saan anarigat nga ipaayday ta, nanang? Ngam no ibagayo nga agsubli kayo kada kami. Ladingitak. Ngam jak masungpatan day ta. Ina kayo lata. Ngam saan amapunas ti sakit amarikriknakkan ka. Ti panang lipot mo kinitatang. Kan ti panang baybay ayo kada kami. Ni manong tinang baklay ti responsibilidad yu kuma. Kaday ta tinagsakit unay nanang. Ala, anak ko. Umanaw ako. Kat agyaman ako na iti oras mo. Arabiin nanang. Mangan kayo pa'y. Kat oray dito'y kayon amaturog. Masaba kayon tulaangan inton bigat. Saanan? Agawidak iti dakus ni. Sana bali. Ado pa'y ti tricycle ang paglugana. Lola, aggraduara kon iti kolehyo. Ngamkas iti sigod, da kayo manan ti mangimarcha kanyak. Ay, Jenny, apaok. Nagkid daw iti pamakawan ni nanang. Napakawan ko mat. Ngam apay asaan adim maray. Kat amo namat nga itangal daw ti panaggraduar ko. Talaga kiti asa anak anapatagkan kwa na. Ay, sana bale, tadak mat akaduam, apok. Un lola, kat pag-iamanak unay dayta, sapay ko ma. Tama ka amiris mat ni nanang. Uray saan kami pa'y anak kasagana, amang awat manen kankwana. Umay na kumamot sa rungkaran dagiti kakabsat ko. Ay, bay amon, apok. Saan pa'y siguraw anak ka amiris ti inayaw. Hello, Ading. Kumusta kayo ditan? Ay, wen. Kablawon kayo ti pa nagturpos mo, Ading ko. Agyaman ak unay, manong. Katbunga ti pa nagsakripisyong amin daytoy. Panagsakripisyo, ken panaganos mo, Ading ko. Wan manong. Ay, talaga na imbag ti Diyos. Nauray ka switi ka sa saad tayo. Nakapagturpusak lata.
Kat barong makapagturpos mo dagiti kakabsat ta. Wala ding, talagang adda si ti Diyos. Ket, anya ti plano mita? Mapanak iti ayan ni tatang. Mapan ko ipakita ti diploma. Wala din ko, patya ka maragsakan dayjay. Wan manong. Agbakasyonak mo tita pagilyan tayo. Inton sumaron na bulan ading. Nakagraduar kagaya man anak ko. Wan tatang. Katkas itinakunak idi kada kayo. Isagot ko kada kayo ti diploma. Agyaman ako unay, anak. Agyaman akmat. Kaput adda kayo nga inspirasyon ko. Nakapagturpusak. Isong agsapulak matan iti panggadak. Manggad ka, Dagos? Wan tatang. Tapno saan asayang ti panawan. Uray ti pribado pay lang a kumpanya. No sa anak ang makastrak iti government agencies. Mala, adakan ka dita. Ikararag ko at arabayan na ka tinamarso iti panagbirok mo iti trabaho. Ket ipaay na ti talaga aparakan ka. Agyaman ak unay, tatang. Aywan gayam. Sumangpat ni Manong inton sumaruno abulan. Kat asikaswan na batan di para kada kayo. Ay na, maragsakan ak unay ang makakita kan ka, Barok. Kastag mat lola. Ay na, kailiw kayo una yan. Ngam, naragragsak ko ma. No kumpleto kayo masang putak lola. Adan to, Barok. Dumtang to dayta. Wan lola. Nakagraduari ni Jenny. Adamot basit nag-improvean ti balay tayo. Makunak anagasat kami lata. Ket adayo tinaturong tibiyag mi, uray kasano lola. Ay, husto ka, Apok. Iswa ka na ayon ko nga iba ka. Asaan kayo, asumukso ko. Wan lola. Ket agyaman ako na kada kayo ha. Ala, enjoy am ti panagbakasyon mo. Una yung tigayam ko. Kastoy nga oras timbagak. Apa nagsabat mi. Maging gayta. Awan pa ila. Sakit awan ti makitak ngam amok dito'y ang mabalin ko kumakasarsarita. Una yung lakit. Ha? Ti babae anak katugaw iti batog ko alamisaan. Kasla pamilyar ka niya kita. Nakakita ak matakin ko ano. Ah, aywan. O sa anak ang nagriro. Iso ni Cherry. Asit kakman, barang iso. Miss, mabalin ka diti makiabagan ka? Awan pa yung amin di kadwa? Mabalin man, sir. Sika? Sika ka di dayta, Cherry? Wan manong, siyak na ron. Mailasin ka pailaan. Sika din nakasaritak idi pagururayan iti tricycle. Saan ka di? Wala din ko. Ay na. Malagip na palagayam ha. Wan amanong, kat, kumusta ka itan? Kasi tapo. Nasaya at mat. At nagbaliwan ti panagbiag. Uray kasano ating. Maragsakan amakangag iti dayta manong. Wala din ko. Kahit takalunay ti panagyaman ko keng ka. Kapatano din binagbagaan iti. Ang magano tiyak nakapanunot. Ang makigasang-gasat iti sa bali pagilyan. Nukas na. Nag-abroad ka? Wala ding. Apaman nakapagsarita tayo di. Nagpampanunutak. Kat pinadas ko. Kat si ti Diyos. Masaya at mo tinasangpot aki dyan. Isadakkel ti utang ko na yung bag-anakim gan ka. Awan anyaman na. Maragsakan na. Kaputadakil gayam tinaitulong ko. Idi kun-kundit apang magbagak idikan ka. Sana kun kundit. Gaputa, dakkel tinaitulong na kanya kading. Katsika, kumusta ka matan?
Nailupas mo ka din ti panaghadal mo? Wan manong, nailapas kon. Kat may saak a nurse itan iti may sa pribadong ospital. Agsinatan Melchor, gaputa dinak ammo a respetuan. Anya! Insukat ko ti pamilya kan ka. Gaputa pinamatinak nga ay-ayatan na. Aginggat inggana. Nga magpatingga kamot lagayam iti sao. Iso ana saysaya at no agsinatan. Luis, ti kaya mo di so. Niya. Ngam sa anak a pumanaw. Aging gaadyak maala ti karbungak. Isoblim amin a kwarta nga igmo. Awanan! Naibusan! Di mo ibagang awanan. Oh. Kaputa amok nga indulin mo iti bangko. Kad si kalaang tinainagan. Iso nga itamot laang. Ing kairwar ti kwartak! Ay, jakamaw, no anya ti ibagaken ka, Marta. Jakamaw, Nanang, dadakelaw, dagiti anak mau. Sa kagsublay. Ay, jakamaw, no awatan da kapay. pangaasiyo ko mananang. Tulungan ta. Jak maikarey, matulungan ka, anak ko. Nga may pakitam ko mga umuna. Di pa nagbalbaliw mo. Parang makita na day ka. At maawat da ka. Wan nanang, kat sapay ko ma, tamaawat dakmay. Marta, Wan dani. Inturturod ko ti imay. Gaputa kayat ko ti agkid ako iti pamakawan kan ka. ah, Aklo nagkadakkel unay tinagbitotakan ka. Ngam sapay ko mata mapakawan na. Naamiris ko dagiti bidtot ko. Kat sapay ko mataikan na iti maikadwagon daway. saan ka nagimula iti sakit tinakan? Isuat na laka anak pakawan ka. Maawatak, no apa asimurot ka iti sabali. Ket naragsakak ta nagbabawi ka. Barang ipalubos ti hapo, amaurdos ti amin kada tayo. Ket makapagdiden natay manen asa nga pamilya. Ay namano, maragsakan ak unay para kan ka. Agayan ayat kayo gayaman kinimanang cherry. Wala din ko. Nalaos nga rod diragsak ko. Kaputay inayat nakman. Ita man nga agpayso ti gas at anya. Kasla aksidente laang. Ti panagsabat yu idi. Ngam ita, da kayo matgayam ti agkagasat. Wala nga rod din ko. Kat agkasar kayo nga rudan Sigaman. Agsagana kami pa'y Wan ka di manong. Saan ang maala ti inapura dayta? Apay, kaslada pa kariribukam unay, dancer. Mariribo ka na ka talaga, Cherry. Diyak amuno niya ti ibagak. Apay ka di. Ibagam barang adda may tulong ko. Ay. Agsubsubli ni nanang mitisidong mi. No pamakawan lang. Nalakang nga itet. Kamnuti ko na nang agdiden na kami manan. Iso ti Jack madesisyonan. Ha? Wen Jerry. Kahit ko ang maunos ti amin kada kami asa nga pamilya. Iso kahit ko nga awatan mi manan. Ngamno pang panunutak ti napalabas. Iso ti manglaplapad kanyak amang ibaga. Asilulukat ti ruangan ti balay para ken kuana. Dancer. No para kanya, tinapalabas, kit napalabas. Ha? Tangay ko nam analaka ti mamakawan. Pakawanumon, tapno maurnos yun ti amin. Amok ngay sumat lang ti kayat ti amayo ang mapasamak. Awatin nyo ti inayo, kat mga barwanan kayo manan. Punasam ti gura iti kaunggam. Gaputa iso ti manglaplapad kan ka. Pamilya ti kapatgan.
Iso nga urnusin nyo ket diti amin. Ita nga adda pa'y gundaway. Agyaman ako unay kadagita pang magbagam, Cherry. Katikarik, iso taramidak. Gaputa kayat ko ang maurnos ti amin. Sakbay ngagkalay sata. Jenny, Denser, sana na masapul nga gastos kayo pa para itipan nakawaya-wayak. Tatang, Daytoyen ti sumbat ti kararag tayo anak ko. Simu kunti talaga ang aramid iti na ipabaso kanyak. Isong ita, mawaya-wayaan ako na. Maragsakan na unay itiday tatatang. Dayto yun ti kanito nga inururay mi. Wan, makarwara kon, kit agdeden natay manen. agyaman tayo ti Diyos, tata. To sinungbatan na amin ang kararag tayo. Wan, itati umno agundaway apanang sungbat ti na marswa. Kadagiti amin akid daw ko. Iso dakkel una ti panagyaman ko. Gaputa saan kay asim mo ko idi. Asaan anasungsung-batan ti dawat yo. Tatang, Tatang, Iso asapay la ko ma. Tamawatan nyo nga dati umno agundaway para iti amin. Tati na marswa. At dati talo asungbat na kadagitikid daw tayo. When, saan, wenno inton umno agundaway. diyak may latawan ti kinaragsak ko, Cherry. Naragsak mo't unay, Dancer. Gaputa si katiintad din na marswang asawa. Dahito yung tinururay ko kung daw, Cherry. Ti pan nakawaya-waya ni tatang. Ti pan nagbabawi ni nanang. Ti pan nakabukal manan ti pamilyami. Ken ti pan ang rugik mutan amang bukal iti buko na pamilyata. Naimbag ti Diyos, Dancer. Kat gaputa na saya at kang anak. Impaay na amin akayat mo. Ken maysa, dayto yan ti bunga ti panagsakripisyo. Wen, Cherry, katagyaman ako, nay. Gaputa inawat na kasi pupuso. Nga uray na lidem tinagdaldalanak. Dayta ti pakakitaan, akabailam asarang ti amin adumteng abagyo itibyan. Ket masigurado, nga agbalin kanto a responsable nga asawa. Ken maysa, dagita ti mako na apadas, wenno gasat itibyan. Iso amalasatan tayo, amalasatan ti amin. Ado ti dumtang apanubok iti biyag. Ngem babaan ti panagbalin anatibkar ken panagtalak iti namarswa. Malasatan tayo amin apakasubukan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti serye tayo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.